expectations. Halakasha abantu beshiyehanga salimema mhla ka-24 zika-December. Wozani ngobuningi sisine party sizojayiva ogogo obokhulu bongozani halakasha. Le bhola lebe lidlala phana kochihanga hayi ngiyabe ngikhona impela ukuthi ezi number 7 kuzoba kufika kakhulu sabe simsupporta uba ungwenya laphana uJetro Ngwenya wasechihanga laphana kuyabe kufika kakhulu kuzobe kumnandi kakhulu lokudla kuyabe kuthengiswa yonke into iyabe ihamba kahle badala ngobuningi bendimeme nabantwana libe liphethe konke okuhle iziphiwo zikhona angazi ngathi kuningi kakhulu. Halakasha siyanimema zakhamuzi zasechihanga siyanimema lonke libuye ngobuningi sinomcimbi ozokukhona nge-24 zika-December nge-24 zika-December buyani ngobuningi bantu abadala nabantwana nabomkhulu nabomalume nathi siyabe sikhona siyehlile sibaningi sinani sicelebrate ngobuningi kuyabe kukhona konke iziphuzo ama-refreshments yonke into siyabonga kakhulu ukuthi libuye nathi lizodibana nathi sicelebrate nge-24 sithi phambili ngehalakasha siyanimema indaba iqale ngebhuko lo mntwana omncane owenu wakoshihanga namhlanje sicela nimsupporte nibuye kulo mcimbi wakhe omkhulu aphumelele empilweni halakasha bonke bathi halakasha uthi halakasha uzobe khona naye uzobe khona bonke bazobe khona asihlanganeni mhla ka-24 December 2024 eChihanga Primary School isikhathi 9 AM till late uzobe kumnandi ama-artisti asechihanga angikhulumi ngawo azobe nje kuyabe kukhala isicathulo kuqamuka unyawo sithi wozani lonke ngobuningi ithi chakanaka sholumbizya tobo kathi halakasha